Kani gade ka Patisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Henne kasngi ka khandai terek unailar, wai ne kina yakop mare bapau jongani kari India Unitendra Singh Rawar ubana kajela Uttaranchal olawan poi hakani kanong ba Shillong. Yau niu nong mare athong bapau kari India ubala juye shementa hakiba bon kije ko bahe jong kaperthai kontop ru haka Rio Olympics haus nam 1000 khan reu. Lawan nyelam da wai pat unong mare marathon bapau nakani kajela uba Benning Star lingkhoi bat kani kajing wan nyelam ya Unitendra Singh Rawar kalong nakabenta ba unishementa lang haka Shillong run 10K kaban sapelong da ka Social and Economic Life Development Department jong ka Khasi Jaintia Presbyterian Synod Satngi lengba ke Agency for Sustainable Development Initiative ringkat ke jingkersan da katnat social welfare jong ka sarkar jela kaban sapelong la sngi sajan kata haka khatwai terek mentau nailar habakran hakinong pathai khobor hennen kasngi Shillong Press Club kinong yalam jong ne ka kanhon kilai thu ba kumba kalong hadu menta kibala ai kerteng banyasem menta hakani ke jiko mare marathon kimduna ya kasan spa ngot ai kabala kham keu habayunu jor ba usnam balalen hakaba kinong isementa kladan tang hapo lai spa ngot habakle yo Unitendra Singh Rawar usngo kumno bahakani ka marathon andan bonru kibreu kibadan jingduna hagit khotmen kibanyasem menta nakalyang jo ulapun pau ye jingso komen halor kane kaban ai masem ye kibabon kiwei pan ban phai khmat sikjile ka bapher ये तो काफी अच्छी बात है कि हमें तो उन लोगों से मोटिवेट होना चाहिए कि अगर वो लोग रनिंग कर सकते हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे इवेंट हमेशा होने चाहिए ताकि हमारा जो नॉर्मल यहाँ का मतलब जो पब्लिक है उन लोगों को मोटिवेट होना चाहिए उनको देख के कि अगर डिसेबल जो होते हैं वो दौड़ सकते हैं तो हम भी दौड़ सकते हैं। तो काफी अच्छा इवेंट काफी अच्छा आप लोग जो करा रहे हैं काफी अच्छा हो रहा है कि इससे मुझे लगता है कि काफी लोग मोटिवेट होंगे आने वाले फ्यूचर उनको देख